bashyirako urutomati, bafata urushinge bagatobora rwa rutomati rugatobekeranya kuri ya foto. Uko urushinge uko bajomba rwa rushinge kuri rwa rutomati rugatobekeranya kuri ya foto, niko barujomba mu mutima wiwe. Urumva ubwo bubabare? Oya, urumva uzofata agashinge ukijombe gatonya gusa ngakuto. Oya, no urukumva kamwe ko kwa muganga. Nimba agashinge nanka. Oya, tumunera ujye rushinge ndakanga ndakabonye. Bakanjombye kinjira no mu bwonko. Nakantu gatoya. Mugabo karababaza. Uyo muntu nawe bafata urushinge barumujomba mu mutima. Ko ndibaza uri kuba byimvira ukoresheje ibyimvira ubabare yari afise ngirwa. Turamusengera Imana iramugarura. Ariko bari bagiye kumwica bakoresheje ifoto yiwe. Kugira ngo umuntu ifoto yawe biroroshe cyane. Iki gihe turanazitangira. Haleluya. Gira gukora umugambi wawe wawucize kuri stati. Sheri wawe wamaze kumushira kuri stati. Mumaranye indwi mu bamupostinze. Wenye wivu wa jinyonge. Watakunyonga. Hawata jinyonga watakunyonga wewe mwenye. Niko muranyumva? Haleluya. Nabonye umuntu ashira kuri stati yagiye muri ecography. Ora apana n'umwana yavuze. Bamupimye mu nda ecography ayishira kuri stati. Ecography y'umwana ari mu nda. Ntabyo murabona mwebwe. Iyi si abaronsi rero baza agaciro kabyo. Iyo afashe ifoto yawe aragushika. Harabaroga bakoresheje telefone, harabakoresha amazi, akagushika akoresheje amazi, akagukogota akoresheje amazi. Hari undi nigeze gusengera uwo mutama, niko namusengera arambwira ngo ya telefone n'umuntu wo muri Kameruni. Yumva yarose umugenzi aramubwira ati ibibazo byawe ndafise umuntu yo bigukemurira. Uwo muntu ari muri Kameruni n'umupapa, uwo mupapa abangaha muri bice byo ngaha mu Kibenga. Sinokwirirwa ndamuvuga kubwo mutekano wiwe. Haleluya. Sinokwirirwa ndamuvize nagiye ariko namuvuze mu mumenyi. Uwo muruzi wo muri Kameruni aramubwira ngo ugende ahantu ku mazi uyora umusenyi. N'uyora uwo musenyi bavugana ku telefone uhitira ugenda ufata magi. Ayo magi uyapasure uyavange na wa musenyi. Hanyuma uhejeje kubivanga amubwira n'ibindi bintu avanga. Shavuga ati ugenda mu cyumba cyawe ukuri impuzu zose uvyisige. Hanyuma wifotora ifoto uri gusa uyindungikira. Ahita abikora. Age Satani aduhuma amaso ahita abikora. Niko muranyumva? Ageje kubikora aramurungikira. Amubwira ati nungikire n'amafaranga aya wacawi wana akiri. Nago apfa gukora ibintu gucyo gusa. Uwo mwanya akibikora aza yumva ikete amwandikiye ryo kukazi wakazi kararangiye. Kandi yowe akazi kaba karaheze. Ibintu byose biraparanganye. Acha aheze y'imisi ibiri yumva baye nk'umuntu yaparanganye mu mutwe. Urumva? Nuba ameze nk'ikintu cy'ikiyingiyingi ntazi byari.
projet zose ibintu byo byose barabyangirije, barabyishe, barabyonona. Ubuzima bwe bwose buraheze. Umuntu akubwira ati ndikira ifoto uri gusa ngo ndakubohoza gusa. Haleluya. Umuntu aritanga wenyene arigurisha. Haleluya. Akazi kaba karaheze, ibintu byose birarangiye, yasigaye yicaye ku cyavu kujya kwa Yobu. Kandi akora akazi keza, biba birarangiye. Ubuzima bwe buba burangiritse. Umupfumu ntazokubesha, umurozi ntakozokubesha ngo arakiza. Oya, ahubwo arica rwose, arahamba mu cobo cyane. Mana tugirire neza. Rero n'abatugirira nabi ushobora kutanagiye no ku mupfumu, ariko ifoto barayifashe bakayijana. Haleluya. Kenshi ifoto y'umuntu iyo bayifashe bakunda kuyishyira mu bibanza. Kibanza bakunda kuyishyiramo cya mbere ni muri tuwareti. Kibanza kigira kabiri ni mu mayira abiri, ahantu hahurira nk'inzira zitatu cyangwa zine. Dufate nkajya kuri rompowe, hajya kuri kotebu, bene hajya mw'ijoro abarozi barahaza. Cyangwa iyi rompowe ngaha anyaha kuri iyi monima soda enkoni, niko bayita. Bene hajya iyo ahagushize agafata ifoto yawe akayijyana akayishyira hajya, uba mu buzima bwo kutagira iyo uja n'iyumva. Iyo ugeze ahantu hari inzira bene zijya, ari ahantu utazi, ushize ubwa mbere harakorohera kumenya iyo uja, urazimira. Mu yandi majambo, iyo akujyanye ahantu nk'ajya, uba mu buzima bwo kuzamagira kutagira iyo uja n'iyumva, utagira icyerekezo. Ikintu cyose ugerageje gukora ntabwo ugishikako, uba mu buzima bwo kuzimagirika. Iyo yafashe ifoto yawe, ndiko ndavuga nirukanga, sinshaka gusobanura byinshi by'ibyo bibanza. Iyo yafashe ifoto yawe akayijana muri toilette, ibyo ukoze byose biranuka, wowe ubwawe ukanuka. Haleluya. Nawe kwisiga amavuta ameze gute ngo abantu bakubona iki gikundiro, use neza, abantu bakubona kuri mubi kandi uri mwiza, kuko ifoto yawe bayijanye muri toilette. Cyangwa bagafata ifoto yawe bakagenda bakayishyira mu mazi, hajya nko kuri Tanganyika, bakayihamba hajya amazi agarukira, hajya pana hagati mu mazi, hajya amazi agarukira ku rubire rw'amazi, ku nkombe z'amazi. Iyo bayishyise hajya, ruvuga ko iyo habaye imipfunda, amazi araza akikubita kuri ya pica agasubirayo. Bigisobanuye iki? Igihe uronse umugisha ukwikubitako ugasubira iyo uvuye. Ibyiza biraza, uragerageza ukiruka ukarondera, ariko igihe cyose ubironse bihita bisubira iyo bivuye. Ntiwigera ugira umugisha ufatika mu biganza byawe. Haleluya. None muri ibyo byose maze kuvuga, wewe nta hantu nta muri wiyumva. Iyo uronse amafaranga abagiye, nawe usohoye miliyoni 10 ziba zigiye. Haleluya. Iyo bafashe ipica yawe bakayishyira muri toilette, nawe wacuruza ibintu byiza, ibintu bimeze gute, birabura abakiriya kandi ari ibintu byiza, ukagira sorode ni ndayibona, abateje nagira sorode ahubwo byapfuye, bagira sorode ibintu byamaze gupfa. Biri byiza, ariko kubera ko barakujanye bagushyira ahantu hanuka, ibyawe byose babishyize ahantu hanuka, uyu munsi muri iki gitondo turakuvanayo mu izina rya Yesu Kristo. Uravayo. Sema haleluya. Amina. Abantu bagiye kumenya wewe ukuri, bagiye kumenya wewe wa kweli.
ntabwo byumvise. Abantu bagiye kumenya wewe ukuri. Haleluya. Imana yambwiye ngo agomba kubahohora kubyo babakoreye, ku mafoto babarogeye ko. Sema haleluya. Abandi bagafata ifoto yawe bakayijana munsi y'igiti. Hari biti, ibyo biti buri mwaka kirihungura amababi, niko kimeze. Muhora mubibona bene ibyo biti. Iyo umwaka ugeze runaka, ari ukwezi runaka, iyo kugeze icyo giti kirihungurura amababi yose kigasigara kigaragara. Nawe iyo bakujanye munsi y'icyo giti, simvuze ubwoko bwabyo bitandukanye, murabizi. Igitoboro murakizi? Sinzi wanyu ngene mucita. Shiwanyu sinzi jwebwe wacu ni giti igikuyo gifise amababi manini manini, ariko bishaka ikihungurura cyose. Iwacu hari n'ikindi bita ngo nimbonera kure, imbonekera kure. Kera sinzi ko murakibona imbonekera kure. Kera iyo nawe uri ku kilometero urakibona ahantu kiri, ariko iyo hageze muri sezo runaka kiravako amababi yose gikuyu. Iyo bakujanye rero munsi y'icyo giti, bagafata ifoto yawe, bagafata inzara zawe, bagafata umushatsi wawe, bagafata amaraso yawe, bakabihuza bakabijana munsi y'icyo giti. Igihe gihunguruye amababi, umugisha wose wari ufise ucugenda. Nawe ugerageza, okay, iyo kinaze urongera kandi ugasa nk'uwiyubaka, amababi akongera akagaruka. Ariko baba barapanze ku kwezi ni kwagera, nawe raba urafise ukwezi runaka, iyo kugeze mu kwezi kw'ibyago, ibyo wari wakoze byose, umugisha wari waronse muri uwo mwaka, hari nabo batongera ku myaka, ku mezi, amezi 2 cyangwa 3, imyaka 2 cyangwa 5 runaka, batokereka tumureke amezi 3 runaka nahera tuzohungura ibyo afise byose. Twe tuvuga amabanga akomeye. Haleluya. Iyo gihunguye amababi, nawe utwawe twose duca duhunguruka. Imana yambariye ngo muri iki gitondo cy'uyu munsi iraza kubakuriye babashize, iraza kubakuriye babahanze, asema amina, sema haleluya. Nemwe yambariye ngo mwabakobwa mwe, iyo babashize murapfayo, mwabashinga nahe mwe babashize murapfayo, mwabadamu mwe babashize murapfayo, mwabasore mwe murapfayo mu izina cyayo. Fayo. Haleluya. Ukubaka inzu nziza, ariko ikabura abayibamo. Nuje kuyibamo nta kwishure, kaheranirwa. Umva icyo mwe yari karavuga, so kugukiza gusa, ariko niyo gukiza itarakura y'ubwo bumara, itarakura y'ibyo bakoze, itarazura ibyo bagukoreye. Tuzamura amina. Imana irashaka kukuvana aho hantu, Imana irashaka kubohora ifoto yawe, Imana irashaka kubohora isura yawe, Imana irashaka kubohora ubugingo bwawe, Imana irashaka kubohora umubiri wawe, Imana irashaka gusubiza isura yawe, ishusho yawe urayisubizwa. Ababyizeye nimusamure haleluya. Kandi ibyo ntashobora kubikora gutyo, afata agahambana n'amafaranga, kuko amafaranga niyo bimari. Agafata amafaranga agahambana, bati ku mpamvu y'amafaranga niko atazokwigera aronka ikintu cyitwa ifeza, tuzokwigera mu kintu cyitwa amafaranga. Ndagusengera muri iki gitondo kugira ngo Imana izure ikintu cyawe cyose bahambye, izure ikintu. Sema haleluya.
soka aho hantu bagushize mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutangariza ngo soka aho hantu bagushize mu izina rya Yesu. Soka muri icyo kibanza bagushizemo, si umugabane wawe. Subirana ubwo bwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Subirana icyo gikundiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Subirana icyo gikundiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Bwa bwiza bwawe nibuze kuri wewe. Sema haleluya. Abahungu ba mama barandakiye, barakurakiye, ariko Imana nayo igiye kubarakira. Imana nayo igiye kubarakira. Umva, ntabwo ishobora kwemera ko dusoze uyu mwaka tukiri mu biganza byabo, tukiri mu maboko yabo. Ibyo bakoze byose birabasanze fe. Zele tantara mini sataya. Imana ntabwo ishobora kwemera. Ntabwo ishobora kwemera kuko yadukunda. Sema haleluya. Yadushiriye iyi minsi ngo y'umuzuko, iminsi ngo yo gusambura Yeriko, iminsi ngo yo kuvayo, iminsi ngo yo kwidegenza, iminsi ngo yo kubohoka. Sema haleluya. Ibyo bagukoreye nubwo utabona, ariko Imana yo yariho. Turagomba ngo icyo gituma yazanye ubutumwa, icyo gituma yazanye iyi mesaje, iragomba ikuvaneyo mu izina rya Yesu. Iragomba ikuvaneyo. Ibyo bagukoreye byose, ibyo bagukoreye byose birangirane n'iki gitondo mu izina rya Yesu. Icyo bakoresheje ifoto kirangirane n'iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Umva, basubire kandi baguhamagare, basubire kandi bagutelefone, basubire uwari yaribagiye nimero yawe agiye kuyibuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona abantu baributswe, abantu baributswe, abantu baributswe. Uwari yarateretize nimero yawe, uwari warasipimye nimero yawe, agiye kongera kuyishakisha, agiye kongera kuyirondeza. Kukazi nta gikundiro wari ukigira, Imana igiye kuguha ikindi gikundiro gishasha mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Mana we, kino gitondo ko numva abantu bariko barava mu byo bari barimo, byo bari barashizemo, ariko barabivamo. Sema amina. Urabivamo ku nguvu z'Imana. Erega sigura yuko babishaka kuko uvayo, Imana irakuvanayo ku nguvu, irakuvanayo ku nguvu. Sema haleluya. Ku nguvu. Mana yanje, Mana yanje, uyu munsi uraza kugira igikundiro kindi. Uraza kugira igikundiro kindi. Ariko hajyona baguhoye iki, hajyona bakuziza iki, abakobwa bari barabenzwe, muraza kurenguka mu izina rya Yesu Kristo. Imana yabazaniye ayandi mahirwe ari mu byemere. Imana ni Imana ivuga bikaba. Wowe utarugikundwa n'umugabo, wowe utarugikundwa n'umudamu, wowe utarugikundwa n'umuryango. Abana, sema haleluya. Umuntu umwe yaranyandikiye, uwo muntu ari muri Australia, arambwira ngo abana banje mbyara baranyase, nta mwana tuvugana. Niba ari ikintu kibaje, abana wareze, abana wigishije amashuri, ariko bakaguteranya, abaroza baguteranya n'abana bawe. Ati abana baranyanka, ntibambona, mbayeho nabi. Baramuroze ku buryo uwo muntu ari muri Australia. Australia ni igihugu kirimo ubuzi, ariko nta hantu namwe ashobora kujya gusaba akazi ngo bamuhe. Atunzwe n'icyo dufaranga igihugu kibaha abatagira icyo bakora. Umva niba maskini, bamugize maskini. Ati bigenda gute igihugu nka Australia ubura akazi? Nasho ikibazo si kubera ko ubuzi bwabuze, nibirirwa baraburonka abana. Ikibazo si ikibazo cy'ubuzi. Ikibazo si ikibazo cy'abasore ngo abasore ngo nabagira abasore. Mariya genezirwa ziraba. Ikibazo wa musore we si cy'ubukene kugira ngo wubake. No. Ikibazo ni byakubayeko. Sema amina. Niwumva ko umuntu yicaye muri Australia ataronka akazi, kandi muri Australia
aravuga ati uradepoza urasaba, ndasaba ariko meruka nsabye nkarindira ko bampamagara ngo nje gukora nkabura. Imyaka ibaye imyaka. Haleluya. Nsenze Imana inyereka ko ari umuhabara, umugabo yaramutaye aja kurongora uwundi mugore. Uyo mugore niwe yagiye kumurogesha Buyenzi, hajya mu Buyenzi. Kavuga ati ngomba amwanke urunuka kuburyo atazopfa asubiye kubana nawe, ikigira kabiri ntazagira ikintu na kimwe asubira kuronka. Haleluya. Ikande garasenga, arasenga uwo muda pe. Ikibazo suko udasenga, ariko ikibazo ni cyo kumenya ibyabaye ku buzima bwawe n'icyo gukora ku buzima bwawe. Gusenga ntibikubujije gusegerereza. Mu bantu basenga umwaka urarangiye uzinduka buri burakeye, ariko ibintu biguma kwa kundi bimeze nk'ibuye. Ibuye ntirisaza, ibuye ntirikura. Niko navuze abandi nabo bajana mu ibuye, kaja kukurogera mu ibuye, bakagushira mu ibuye munsi y'ibuye. Ibuye ntirigira intango, ntirigira n'iherezo. Ibuye niri uko ryari mu myaka 100 n'ubu riko rimeze. Akabuye kangana n'iki gipfunsi aho uzogashira nikaziyunguruza, nigafise ubuzima muriko, nigashobora gukura, nikabyibuha nikonda. Ibuye uko riri n'imyaka amamiliyoni, ajya amabuye mubona yose, tujya tubuye twose mubona uko kujya tungana, niko Imana yaturemye. Nitwigera niduhinduka. Uzufata ibuye urishira ahantu ishaka imyaka 10 ibe 20, barafata rero ibuye bakagutongerera ku ibuye, bagafata amaraso yawe. Amaraso arimo avuga amaraso yanje ni bayakurahe? Amaraso yanje bayakurahe? Barayaronka. Ejo nababwiye ngo hari isi y'umwuka, isi y'imwemu itaboneka, isi y'abadayimoni, isi ya Satani itaboneka. Iyo umurozi yari miyose aca mu gihome kitagira umuryango, akinjira mu cyumba cyawe, akinjira aho uryamye. Yo mpamvu nababwiye ngo abantu ngo barabatwaye imishatsi, ushobora kuvuga ati nje bawuntwaye ijyana umushatsi, ko ata muntu nigeze mu mushatsi wanje. Zo guca mu gihome akinjira aho uryamye usinziriye, akakurasaga agutwara amaraso. Ariko amasengesho y'uyu munsi araza gusheho kirazira, naho urara, naho uryama, n'icyumba cya Mana yanje we. Sema haleluya. Mpamvu benshi muri mwebwe barabatwara, wowe ukaba uryamye usinziriye, akaza akakubyura, akakujyana agucisha mu gihome, akakuvana ngaho akakujyana mu kirundo, ukarara mu kirundo, ukagaruka mu gitondo. Na munsi urabyuka wigira gutyo kumva wape sike naraye ku mabuye, waraye mu Rumonge, waraye kurima. Nigeze hano guhanurira, Imana inyereka ko abarozi ko bamutegura kumujana kumukoresha cyankuze mu Rutana agasenga. Kandi bene abiko babwiye ibintu nk'ivyo, azosenga mu gihe kidakuri,
ugasenga cyane vuza ibi n'ibi n'ibi. Cumi itanu azozarira ataca gikiza. Haleluya. Imana ikubwiye ngo senga ibigukunda cyane, kandi Imana ntabwo yita ku byo urimo ngo uko ndi mu byaha ndi mu biki. Imana rukomeye nubwo wowe uri mu bintu bitameze neza, kuko irabe ejo icyo uzoba. Uyu munsi ushobora kuri mu byaha, uri mu ngeso mbi, ariko ejo Imana ikubonamo umukozi. Haleluya. Abantu bose bakakwanka, abantu bose bakaguheba, abantu bose bakakuvako, ugasigara umeze nka cya giti cy'inkokore. Igiti cy'inkokore kitagira amashami, kitakigira amababi. Urijiriwe, ntubona icyo uvuga, ntubona n'icyo ukora. Wari maze kwiyakira wati ukwezi kugeze. Uzi ko hari abantu ari ukwezi runaka iyo kugeze ajatanga gutekera amashuka. Harageze ko njya mu bitaro. Nagiye, umwana aragenda. Umwana atagenda ntabura umuntu aza kujya mu bitaro mu muryango. Uko kwezi kugeze utangura gupanga amashuka. Haleluya. Ibyo nibyo tugomba gufutanganya. Cyo tugomba gukuraho mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Tugomba gukuraho. Bakagucinda sago, bakagutwara amaraso. Narababwiye ikindi, abarozi bameze nk'imbwa bahunahuna mu ijoro. Abarozi iyo ageze mu ijoro baraza guhunahuna mu mpangu zacu. Ni imbwa kweri. Nta bantu barimo. Twe tuba dusinziriye nabo bakaja guhunahuna mu nyavu, kugira ngo bafate ibyo kurya twasigaje. Iyo afashe ibyo kurya wasigaje, ati ne turagira gute? Ibyo kurya, iyo ufashe ibyo kurya wariye, bijya byasigaye uta muri pubere, bo baraza bakabikorerako. Amagufa aba yasigaye, zijyanja ziba zasigaye, baraza bakabitora. Zijya pampese z'abana baraza bakazitora, ziyamujana mugashira mu mapubere. Nta kundi wo bigira, ariko nimba ugiye no kubishirayo tongera ijambo Imana nana bitwara bigira ico bimara. Haleluya. Ibisigazwa ukajinja bwaca mu gitondo ukazinduka wumva inda yuzuye utakigira apeti. Haleluya. Hanyuma bakagenda bagatongera kuri ivyo byo kurya, bagatongera ingwara runaka mu nda yawe. Inyuma y'imisi runaka waja kwa muganga bagupima, bakagutora ikigwara runaka udafise. Rumwana w'umukobwa nuko atari hano, yarabuze papa wiwe, yaraduze. Yigeze kuza hano asanga muri biro. Kwanza nari mejeje kwigisha hano, acaraza arambwiye ati pastor nsengera, ngomba ngende kwa muganga, banyandikiye kumbaga, bampimye bambona ibibyimba mu nda. Ndamukoze ko narabyumva mu nda ibintu bimeze nk'amabuye. Bambwiye ati bampimye banyandikiye ko ngenda bakambaga. Rendez-vous bamaze kuyima. Nkimukoza kibiganza ijwi rambwiye ati aya ibisi bibyimba
ahubwo n'ibintu batongerereye ko cyane. Mubwiye ati ntugende reka dusenge. Duca turasenga mfata umwanya ndamubwirira gahunda y'amasengesho. Sema amina. Ndamusengeye nyuma y'iminsi runaka agarutse nta n'indwi yaheze acaragaruka arambwira ati rega pastor nasubiye kwa muganga, wa muganga nyene yambwira yuko ngwaye mfise ibivyimba mu nda, yambwiye ko takivyimba na kimwe kiriyo. Namubaza ati none bishoboka ko ivyuma bigwaye bifise ikibazo, none wewe urabyumva mu nda? Ati nta kintu na kimwe numva, meze neza n'uyu munsi ni muzima. Au ya operation yabaye. Haleluya. Narababwiye undi muntu aheruka gupfa tudero kuja guhamba, igihe twari twajanye barampamagaye ati ngwino tugende muri operation musengeye. Ndabasanga muhira ndagenda nambwiye kumusengera. Juri yambwiye ati uyu muntu nagenda akamukora operation arapfa. Ndababwira ati nimumureke abanza afata imiti, kuko yagiye kwa muganga uwo mwanya nyine ageze kwa muganga, muganga amupimye ahita amuboneka ibyimba mu isigo. Muganga acamantira operation ubwo nyene. Nabo bafise nyene batongereye ibintu ahantu hose. Urumva bacamwandikira operation uwo mwanya. Ndababwira ati nimubanza mushe kuri traitement y'imiti. Oya nawe yaguma abwira ngo oya ngo ni munjane ngo numva ngira mfe, kumbe n'urupfu nyene bikorera amakuru. Bakize kumushira kimbugita, yari umusore w'imyaka 27 yahiti yapfa. Haleluya. Numva ndabuza amahoro. Ati nimumureke. Ndababwira ndabashingira ni nahize ivyo. Narababwiye nico kintu cyuyo muntu nasengete barashobora kubitongera. Abaruzi ibyo bagutongereye ko turabisambura mu izina rya Yesu Kristo. Turabisambura mu izina rya Yesu Kristo. Masara agiye, reka dusenge Imana. Tugomba dusenge Imana. Ikintu cyose wakorewe Imana ikigukure ko itiriwe irabagisha inama. Wacire favere Imana, wacire favor Imana, wacire igikundiro cy'Imana. Umana yanje we, wacire gutoneshwa n'Imana. Guhera uyu munsi ugira igikundiro utigeze ugira kuva mu buto bwawe. Ugira igikundiro gishasha. Imana ikugirire neza. Ibyo batongereye byose baciye ku ifoto turagomba kubisenya. Hari n'abandi bantu ashobora kukuroga akoresheje ijwi ryawe, akaguhamagara ku telefone, alo, witabye gusa bikaba birarangiye. Ijwi ryawe arifashe bikaba biraheze. Ubu abarozi n'abasinjiji bageze ku rwego ruhanitse. Niyo mpamvu abana b'Imana, iyo mbonye abantu b'Imana tuba mu bintu by'Imana reja, nimba abarozi bazamuka mu ntera bakajana n'isi uko iri kirazamuka, kuko twebwe abana b'Imana tutozamuka cyane mu mbaraga z'Imana. Amasengesho basenga mu myaka 5 niyo bisenga uyu munsi. Uko imbaraga bakoresha muri 2020 sizo bakoresha uyu munsi. Nabo bakoresha technology. Haleluya. Njye tumubona ubu n'abaganga bageze kuri technology hanitse. Ubu bageze ku rwego rwo kubaga umuntu a distance, bakakubaga wowe uri hano, umuntu akakubaga ari mu Buhindi. Ufise ikibyimba mu nda. Akiyo fenomene. Byo mwebwe murabyumva. Guta umuntu ashobora kugukura ikibyimba kiri mu nda atagukozeko. Haleluya. Izo ngwara zimwe nibo bazizana. Ega nibo bazizana.
ibyo bakoze, abantu babashire mu kaga, babashire mu gahinda, babashire mu mubabaro. Umuntu ari mu buzima bw'umubabaro, umuntu ari mu buhindi abahaga gute? Umuntu ari ngaha mu Burundi ku mashini, kuri computer, genda gute? Haleluya. Amamiliyari yose bahora bakoresha mu kugushika turamenye, erega amamiliyari akoresha akagushika muri miliyari, izo miliyari turazimenye mu izina rya Yesu Kristo. Sema haleluya. Turazimenye. Aka nta kintu cikiyo cyo batakintu kikikora gihari ngaha eje. Ndonderera dukore acte prophétique, tupasure ikiyo na abantu bari mu masandugu, mwashizwe mu masandugu. Ndasenga ngo uyu mwanya nyene ayo masandugu apasuke, muveyo musohoke mu izina rya Yesu Kristo. Guto umuntu muzima rota yapfuye kandi ukabimenya, ngo narose napfuye, ngo bashize mu isandugu, ngo bagiye kumpamba. Umuntu apfuye aramenya ko yapfuye. Bigenda gute ngo urote ko wapfuye umenye ko wapfuye? Mu yandi majambo, imwe muyo irahari ariko umubiri bawujanye. Haleluya. Bawujanye. Mana si rimwe kandi si kabiri, nabonye neza. Mana we, mana si rimwe, ahari amarira, ahari amarira, sema amina. Iyo miliware turayipasura, ico kiyo turagipasura, izo foto turazitabagura. Abandi nabo barabacanye, akajana ifoto yawe akagishyira mu cyumba, icyo cyumba cyugawe kitigera cyugurugwa, gushyirayo. Uri ahantu wugaraniye utigera usohoka, uri muri zone utigera uvamo. Ntiwavansa mu buzima, uri muri iyo quartier nyene, ntushobora kwiyumvira ibyo mu yindi quartier. Nimba ibyo muri no kwino barabara byanse, jya kurindi. Nimba byanse ibintu kwacuruza byanse, curuza ibindi. Ibyo nibyo bakuboheyeko. Ngibiko byanse ngo ntakundi. Ubundi nawe kumva abazimu baramufashe, ati gisagara wapi? Ndazagiye. Ndasubiye, usubira he? Waje. Waraje usubira gukora iki? Wapi? Aho ni Nyundo. Haleluya. Cyabaye mu izina rya Yesu. Tabango cyabaye mu izina rya Yesu. Cyamenetse mu izina rya Yesu. Chokiyo cyamenetse mu izina rya Yesu. Nibazongera kukurokariza mu izina rya Yesu. Nibazongera kukusuminga mu izina rya Yesu. Nibazongera kukukwega mu izina rya Yesu. Twasamula amina. Yo! Wavuye amaboko y'ugiye mupfumu mu izina rya Yesu.
wavuye mu biganza byiwe mu izina rya Yesu. Sema amina. Turabahondesheje inyundo mu izina rya Yesu Kristo. Abana babo turabakuyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango wawe turabakuyeyo mu izina rya Yesu Kristo. Kudatera imbere turabihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Guhera uyu munsi ndabitangaje, guhaguruka winjire mu masezerano yawe, winjire mu mugisha wawe, winjire mu cyubahiro cyawe, winjire mu by'Imana yakuremeye, winjire mu by'Imana yagusezeraniye. Ababyemeye bakabyizera bavuga amina. Chebo talalabande za God diamando zigururia masia. Sema haleluya. Turahondaguye mu izina, mwizina igabuye turarimenye mwizina, turarimenye mwizina, igabuye rivamo mwizina, turasambuye twarete mwizina, turakubise mwizina, urava mu mayira abiri mwizina. Tala shantaya. Umwotsi uri kurafumba, umwotsi uri kurafumba. Sema haleluya. Urasohotse mu izina ryane, uratabawe mu izina ryane, urinjira mu isezerano mu izina ryane. Mwicare gatoya, bamwicaye, ubyicare ko nawe barakwicaye ko, ticare ko bipondaponde. Sema haleluya. Shonyora n'ikirenge, shonyora, erega birakora. Hagarara mukobwa wa Yesu, hagarara. Wewe uri mu sanduku, uri mu sanduku, ugenda warapfuye, umugisha wawe warapfuye, warayongobejwe, ariko Imana twizeye, Imana twizeye iragutabaye. Bafashe ifoto yawe bayijyanika mu sanduku. Muri 2021 2021 Imana irabona, Imana iraduteturuye, yo mwijurira twibutse migambi ya Satani. Imana ihinduye nawakwiringiye Imana wimuhemukire. Nawe guma ngaho, gumaho gatoya. Sema amina. Imana irakuvanye, uryamye, mbona ifoto yawe uryamye, barayifuse n'amashuka kujya ku muntu yapfuye. Bacawe kwe ni babi, abarozi ni babi, nta cyiza batwipfuriza. Bajyamikamo ngo turamuhejeje, nta gikundiro, nta favere, nta mugisha, nta byiza. Imana ikuvanyeyo. Dukomere amashumani Yesu. Imana ikuvanyeyo, igira hano mu butware bwa Yesu Kristo yampamagaye. Ibyo wasizwe, ibyo washizwe ko, ibyo batongereye ko, ndabikuyeho mu izina rya Yesu. Sura mu kibanza. Nawe nta amafaranga nufata niyo uyafashe ntibishoboka, ntaragama mu biganza, ntacyakumarira, ntacyo wimariye, nta nicyo umariye umuryango wawe. Umuntu atacyo wimariye ukimarira abandi, nta kintu, nta akazoza na gatonya ubona. Ariko ko wakijijwe, warabatijwe ushize, ko wakijijwe, ibintu birahindutse ku buzima bwawe. Sema amina. Ibintu byahindutse ku buzima bwawe.
isubire mu kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakubohoye. Ate nakari gasigaye ndakazanye n'ubundi kwa rugupfa no gupfa n'ubundi ntacyo nshera. Imana imbwiye ko igiye kuguha amafaranga. Uyu mwaka tugiye kubamo uzoronka amafaranga kandi azokugirira ikimazi. Sema amina. Azokugirira ikimazi. Abataje muri burakeye no munsi barahombye. Imana ni Imana y'ibihe. Yishize ibihe. Tukwiye kwizaza umusaruro. Sema haleluya. Tukwiye kwizaza umusaruro. Bwana sifiwe. Tukwiye kwizaza umusaruro. Umuntu akaza akakubwira ngo jewe ndabivuze ntacyo uzomvanamo nawe uzonshitana, akabikubwira live. Akavuga ati wewe hihari umushatsi umere mu kirenge. Ariko nanje nk'umuhanuzi umukozi w'Imana ndatangaje abibone ukiriho. Sema amina. Ndavuze ngo abibone ukiriho. Nawe nyene arambe abone imirimo y'Imana, abone ugukora kw'Imana, abone wazamutse kandi Mana we Imana ibakishije abantu bari baranse ko muca, abantu bari baranse ko muca, abantu bari baravuze ngo musoca. Cyane umva niko nahanura kandi ibintu bihamba. Asema haleluya. Aho bari baravuze ngo musoca urahashiriye kandi mva. Sema amina. Sema haleluya. Sema haleluya. Ujya muntu yakuvuriye karagarutse. Imana iramugarukanye mu izina rya Yesu. 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 Amafaranga yawe aragarutse mu izina rya Yesu. Ubutunzi bwawe buragarutse mu izina rya Yesu. Cyubahiro kiragarutse mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashira mu byinshi. Hele tana la mosh. Jesus. Hallelujah, Charlie. Ele talaboshe kus. Leo uyu munsi yahindutse. Uyu munsi amateka arahindutse. Uyu munsi ubuzima burahindutse. Uyu munsi imibereho irahindutse. Uyu munsi Imana irakubohoye. Naona minyororo ikinapunjika, iminyororo ikiracika, imigozi iracitse. Ujya muroza abapfuye, ujya muroza yishwe, Imana iramunize. Ariko abantu barasinziriye cyane barahari. Ujya muroza Imana iramunize, Imana iramukubise hasi, ibikorwa byiwe irabikubise hasi, migambi yiwe irayikubise hasi. Wavuze ngo uzosazira iwanyu agiye gutungurwa na invitation. Wavuze ngo uzoronka akazi agiye gutungurwa, agiye gutungurwa. Surprise. Ay. Sema haleluya. Imana ishize impamvu. Uriya mudamu yambaye baze wino. Ingo. Imana ikubohoreye ni Mana yanje. Muri iki gitondo Imana igogeje amarira bari kurarira. Imana ikwibagije ibara bari kurarira. Imana ikuvanye iyo debali. Subiza
ibyawe n'icyo Imana ivuze. Imana aratambe bose kosi. Subiza ibyawe n'icyo Imana ivuze. Barakwangirije ubuzima, barakwangaje baguhindura iciro ry'imigani. Imana iguhojesha ayo marira. Iminsi y'umubabaro irarangiye, iminsi y'agateteguro irarangiye, iminsi yo kwitwa. Hari amazina abantu baguhaye, Imana yakuvanye ku izina rya Yesu Kristo. Ibyo wakorewe mbona Imana ikaguhoza, Imana ikagusubiza, Imana ikagusubiza mu byawe, Imana ikagusubiza mu mugisha wawe. Samula haleluya. Byawe byarangije. Ako gahinda ke, uwo mubabaro, umutima wawe ndabona ugiye guturika. Umutima ugiye guturika. Imana irakwibutsa muri iki gitondo. Imana ivuganye nawe muri iki gitondo. Nkuko utazi inzira y'umuyaga, nkuko utazi ingene amagufa akurira mu nda y'utwaye inda, uko n'iki gitangaza kiremwe, cyari ibintu utabona ingene vyogenda, utabona aho vyoca. Imana ikugiriye neza. Na wakwiringiye Imana, Imana ikoze igitangaza. Warangajwe nk'imbwa, wangazwe mu ibarabara nk'umusazi. Imana alatarabus eketelebo. Izo nzandiko zo kukubabaza, izo nzandiko zo kukurusha, wibaza icyaha wakoze nakibona, Imana ikugarutse ku. Komera Yesu amashi, subira mu kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Yamamagaye niyo kwizerwa, yamamagaye n'inyamaboko, yamamagaye ihindura amateka. Imana ihinduranisha ibintu. Sema haleluya. Isubire mu kibanza, Imana yagutabaye, iguha ishimwe muri iki gitondo. Haye ariko Mana we waraturenge. Wicare gatoya. Imana yakurengeye mu izina rya Yesu. Imana inyubanije amaboko. Ibitari gutumbera iwawe bigiye gutumbera iwawe. Inzira z'Imana ntusimbaze, inzira z'Imana zirahari, inzira z'Imana zirahari. Sema haleluya. Shameless. Amen. Mbona Imana ifise inyundo mu biganza yo gukubita, kubamora, kumena, gushwanya gusa. Erega Imana yacu ni Imana ihana. Ni Imana ihana. Bivuga ngo uzobatunga urutoke azoba rukojeje mu mbone y'ijisho cy'Imana. Ibyo bagukoreye byose babikoreye Imana. Ibi babikoreye Imana. Imana nayo iraje kwihora nkuko yihoye Farawo. Nkuko yihoye Farawo. Amashi mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zitumye nongera kuvoma kw'iriba ry'amazi. Imbaraga zawe
ongera uvome ku iriba ry'amashimwe mu izina rya Yesu. Ongera uvome ku iriba ry'amashimwe mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo subira uvome ku iriba ry'amashimwe mu izina rya Yesu. Ongera. Haleluya. Muhagurukane za foto abazizanye. Hari utazanye ifoto inde ko iki mutazizanye iri mu biro nta yindi wari ufise. Abazifise ni muhaguruke. Haleluya. Irahindutse. Mambo yanabadilika. Sema haleluya. Eji ndabira hajya mu modoka. Hajya muri modoka hejuru hariho udufoto. Naunza naga foto kanje da. Ha? Nibagiye ukazana. Ndabira hajya mu modoka hejuru, hajya hejuru muri. Hari ahantu ari foto. Indani. Abatazizanye bimeze gute? Mwabyibagi? Sawa, uzokwibagiye no kujya. Wabyibagi ibihe nkibi umuntu arashaka kubyibagira ibintu nasubiyemo nkabivuga ejo. Wabyibagi. Hejuru aho hejuru hano kakameze nk'aga. Sawa ntacho. Byihoze nimutayibona kadusenge. Turagomba kubohoza abana bawe. Turagomba kubohoza umugabo wawe. Turagomba kubohoza umugore wawe. Turagomba kubohoza urugo rwawe. Turagomba kubohoza mariage yawe. Turagomba. Hari ibyo bakoze utazi. Hari ibyo bakuvuze kutazi. Abavyibagiye ni bande bari babizi neza mwavyibagiye simbona uzifise wewe izo ziramasi ntacu fatizo agurukanizo wewe urafise ifoto ntabwo wari uri muhira. Haguruka ntacu naje mwese nimuhaguruke kadusenge isengesho. Ibyo bagutongerereye kahana, ibyo bajanye mu mayira abiri, ibyo bajanye mu ruzi, ibyo bajanye muri toilette, ibyo bajanye mu biti, byose tubisambura mu izina rya Yesu Kristo. Tubisambura mana mu izina rya Yesu Kristo. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'ububasha n'ubushobozi, mana y'amasezerano, mana y'ibitangaza, mana irema, mana ikomeye, mana izamura Yesu we ndasenze ngukora igikorwa. Uwo muntu musengere mwatureko aturaka ijambo cyangwa nawe wiyatureke, niba ari yawe, niba ari umugore wawe, niba ari fiance yakubenze, yaguhebye, yagize gute, wowe turi ijambo uvuye ngo ndakugarukanye, ndakugaruye, abana banje ndabagaruye, umudamu wanje ndamugaruye, ibyo babakoreye ko ntabyo nzi ariko wowe urabizi. Senga watura ijambo, senga watura ijambo, senga watura ijambo. Baravuze ngo ntuzopfuronsa akazi, baravuze ngo ntuzopfuronsa akazi, batuye kuri iyo foto. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, cyo batongereye ku mafoto, cyo batongereye ku mafoto, ibyo batongereye ku mafoto natwe turatongereye. Tongera, 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 tongera. Lel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 e. Senga, 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 senga ababyeyi bawe, sengera umuryango wawe, senga hamagara, sengera uwo mugabo, sengera uwo mugore,
jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Turategetse ibyo badukoreye, ibyo bahora batongera kwa mafoto, turabisambuye, turarungitse y'umuriro, uyo muntu yaguhebye, uyo muntu yakwibagiye, turarungitse umuriro, cyagikundira turakigarukanye. Reka nsenge abana b'abakobwa bose muze hano, abana b'abakobwa mwese muri hano muze hano, mutarubaka muhagarara, muzamuke kuri podium, zamuka kuri podium, abakobwa gusa. Mupfukame. Ningo nyarutsa fanya haraka. Ndiko ndasenga nawe uvugire kuri iyo foto yawe. Pfukama nyine nacu. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndategetse bari ku gicaniro, ibyo bashize ku bicaniro, ndabisambuye. Hari ibyo bashize ku bicaniro, turabisambuye mu izina rya Yesu, turabisambuye mu izina rya Yesu. Amafoto yabo ari ahantu, turayamanuye mu izina rya Yesu. Ayo bashize mu rusenge, munsi y'urusenge, turayamanuye mu izina rya Yesu. Ayo bashize mu mazi, turayamanuye mu izina rya Yesu. Turabohoye. Fatwa n'imbaraga z'umuriro muri aka kanya. Leba shakatakaya, litakashakatalabo, litandalabo. Ndavuga ngo muri icyo gicaniro haduga umuriro, umuriro winjire muri wewe, ucagagurire bagukoreye. Bavuze ngo ntuzokubaka, bavuze ngo ntuzorongorwa, bavuze ngo ntuzoronga umugabo, bavuze ngo ntuzoronga urugo. Ndategetse guhera uno munsi nyene, kwa jina la Yesu. Bavuze ngo ntuzorenga imbibe, bavuze ngo ntuzoshika kure, bavuze ngo nta mugisha uzogeramo. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndarekuye umuriro, ndakubohoye. Kigicaniro cyakijije benshi, nawe nikikubohore. Ndabohoje mariage yawe, ndabohoje mariage yawe, ndabohoje urugo rwawe. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Bohoka kwa jina la Yesu, bohoka kwa jina la Yesu, bohoka. Yes. Boka. Muriro. Yes. Jean Baptiste, murira kino kintu. Kinyegereze, kimanure hepfo. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina umuriro, umuriro, senga, umuriro uri kuraka mu byo bagukoreye. La umuriro, moto
moto moto moto moto moto moto moto moto moto moto moto moto moto moto moto moto moto gichane wa umuriro kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka 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 fatwa n'umuriro, fatwa n'ubushobozi bw'umuriro, fatwa n'imbaraga z'umuriro. Ndakuzitura aho hantu, ndakuzitura kuri icyo kiziriko mu izina rya Yesu. Komera Yesu amashimisha. Musubire mu bibanza. Tabe reka saba mama nabo muze ngoga. Muze irukanga n'ingoga munyaruke. Kigicaniro kirabasubiza ubuzima. Kigicaniro kirabasubiza ibintu byanyu. Kirabasubiza ubuzima bwanyu. Jesus. Rengana hari inyuma hose mupfukame. Jesus. Uyu munsi ntuwitiranye n'indi minsi. Uyu munsi ntuwitiranye n'indi minsi. Kwa jina la Yesu. Ndasenze. Ndahamagaye ijuru. Ndahamagaye ijuru. Ndahamagaye ubwiza bwawe. Senga. Mucyari mu bice abandi bapfukamye nano apfuka. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Byakubaye ko byose ndabishenye. Ndabishenye. Ibyo bagukoreye abarozi, ibyo bagukoreye abacawe, ibyo bagukoreye abadayimoni. Mwizina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Muri icyo gicaniro ni haveye umuriro, ni haveye imbaraga z'umuriro, ni haveye imbaraga z'umuriro kwa jina la Yesu Kristo. Bohoka, bohoka, bohoka. Iyo foto iduko isengerako Imana irabikora, Imana irakubohora, Imana alalabo sheketerebo kwa jina la Yesu. Jesus. Jesus. Senga. 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 Senga bohoka. Senga. Senga tabagwa. Senga. Senga iyo foto ya. Senga iyo foto y'umugabo wa. Senga iyo foto ya. Senga iyo foto y'abana. Senga. Senga. Itandukanye n'ibyo bagukoreye. Itandukanye n'ibyo bagukoreye. Mwizina rya Yesu. Amen. Amashimwe se mu bibanza. Saba abasore nabo baze. Abasore. Mbio mbio. Abasore kwe. Abasore. Mundabira abasore babone singene banga. Muramuna abakobwa bacu atari kibazo. Bajya bose bapfukamye ngaha bakeneye ingo. None bizogenda guteka abasore mbona haje bakeye. Turabahamagara baraza kuza mwanya turaza kubahamagara. Imana iraza kuzana imisore mu izina rya Yesu. Mana y'ubushobozi no ndasengeye bano basore. Ubabohore ibyo babatuyeko, ibyo babavuzeko byose tubitesha agaciro. Amafoto yabo ari ahantu bazirikiye ahantu. Tubabohore mu izina rya Yesu Kristo. Ubakorere ibitangaza, ubabohore, ubagirire neza. Mana uzobukoze bidegenze turacaga Mana mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu.
abagabo banyu bahemwe abadamu mwizina ry'ubushobozi mwizina ry'ububasha oseruka umugabo wawe biziyerekwa mana mwizina rya Yesu ndasengera abantu bashinga ntaye nabo bafise ibyo bakorewe hari ibyicaro byababayeko mana mwizina rya Yesu Kristo tubasambuye byakoretse ku buzima bwabo byakoretse ku mafoto byo batuye ku mafoto aho babashize barapfayo barabohoka mwizina ryaye musubire mu bibanza abana bato ntibaje ntacu mwabaserukiye nukuri murabohotse haleluya hano hagiye kuba mambuteyaje y'ubukwe hagiye kuba mambuteyaje y'amamariyaje abagabo banyu byase ko baza mu rushengero bagiye kuzanwa n'imbaraga z'Imana bagiye kuzanwa n'ubushobozi bw'Imana niba umugabo wawe mutazanana umviriza Imana irashiraho impamvu imuzane niba umugore wawe mutazanana Imana irashiraho impamvu muzanane sema haleluya sema amina amashyi menshi kuri Yesu mureke turangize birabaye kadukorera Imana dutangire Imana amashikanwa hanyuma turangize intahe zigiye guca hano kubw'iki gitondo muzaba mumbwira